Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hakajian berubah piti sokmi hene kesngi hakahandro tarik na luar ajar arpuar hakapayade berkajian khon yakane ka election usnamban wan kata hawa ajar arpulai bad na kalyang jumba piti sokmi ulong bahabaro menta kisaus nam siteng ula tristom na kabenta ka constituency maulai hibaro kawe ula penken mauru bah kapor jung covid jung usnam arpo berarpuwe baula tristom badirap iki babun ki breu hapo ka constituency Habai keren berkilat patai kubor, ubah piti ulah penken mauru, bah kabaya berka ILP bana kapor sya kapor, ulara ya kene kamat jing rawa haying dor bar tauan, namar bangidon kam ya ka ILP, Henry hadu mentah kene kam syam lapar trikam, bad ulah ong baya kene kitse keren biang ha assembly, bad ulah persyangru, naga mentah kiwi ikishu, bandawa hapo kajela, ban partisipen. Ula ong ru bangit scam bahakane ka election usnam banwan unsa job yang bad ula ong ba omdai bu ukop Henry kadai ka jingyo osngeu nakipaj ba nong kershan wala pedang jungi toy kipan persya ru babaro kila kershan yu kandidat jong ka parti NPP udai yu kandidat ubah telot ha ka perkhat ka perdan bad nakal yang baro la ong ubah piti sokmi ong tamdi bong kop ng sarong deng scam da ka jing snega joble mar kom joble da ka jing i jing pai ba ka banglayo na ka jongki ni scam mentaro mentaro kalian juga kalau nganjok di mana pring jongki itu ki balik persya nga mentah bon borok kalong ba borok ki lai kersian kalong yau kandidat jong NPP ndem kandidat jong NPP de kandidat betlot ma jadi kompor khat kompor dan hara nandok sedong ni betlot de to ka parti la nong national party de NPP hi kemolong mentah hapo jong stit hi borok wei pai ba hi namar jaga leng ba jong ki kam gejam ki ba nek parti la tri hakin di mata ki saus nam steng de kon pau pai ba hun pai ba jaga jitre jong NDP te ba dei ba la dong kan ka por mata ha ka beri ba kandidat jong NDP hi kumu beriu nga i kalong ba non capacity monlong ba de kalong ka parti bo ujiat tu bagi pai ba jong mulai ba jong jelahi ba ko kimman kita ke di dalam song do ki plus point ke banda kalian jangan sampan phai biang pat ni habade banda kalian jemai mha to habane mha abane kong kalong dale ji yom kersian nga debi hibar khat yang tengah kalian jangan daga nasi ke khut motonya telang dengan tip syok ai ke pelong ibre ban mi depi so thu kalong nambar ka jemut jong i kam ngimla ban i ka jemut brio nanti ka mensim jong brio tong blei bi ki ba khat de em ba na ka leng jong am ning ong ba na ka leng jong ba am ha ro nama ngim ngamla no ye kata ka syong ha ka blok ka je ka syong ha ka mon isimet de kum no kum na ka leng jong hi kum no ikmat ngi trash tom hi ba ngi trash tom do kata nama ngi ku am pentikna ada ku am pikna bos nam arpo pulai kan don ka jingkala hapo ka sensiar khadar dia bong arpo pulai ka jinsiar ka kadang ku abi brio biang Kibri biang kalong ba kin lead ya ka sarkar pada scam komolo matahi na kaliang UDP atau komolo kana kaliang UDP ni community mo pai ba on pas UDP pai ba ha kani singi matahi la gede la ya perkho boro pas UDP ka ba sokmen matahi ni singi umde mentatang na kaliang jong ni po jong kasih jintia po segaro second point garo ikan UDP wat mentai wat non tribals ki masyong hang ni bo syopo hapo selong mata baru ang dapat su ki phas UDP ya kan ni ko wif ka ba UDP kan de ki bilen ti hi la kom do kalong mana kali ngajungi ngila man se kalong ya kan ya sim na sa biang pat ngai scam so ko phi ne mar ko do mata hi present yo party jingi di member ba ada ka UDP ka yo khambon ma ki emde pada ka jingker shan lagi be ngai scam ba hi masulong ba hi malong sim na sa jong long lagi sim na sa na party jingi ban lead ke jela de ko bong mene ba ben ba di beriu ba persyang ba komdit ya baro la gede na kadang MLA game desi ba khot ngani party workers dan ki bela ba chairman komdit tu di dar hi do don ka mesti ka mensim kalong ya kaban ya kawan kudup ya baro deng i ka leadership aba ka biang de community community banda kalian jingi kalong ba
ngin yo ban yalam mi sarkar haunus nam arpo pulai par haka bari bele makan bat kani ka ba kani ka assembly ka masalo ka ban nagal yang jong lahi ka ban ko nisya ka ban sarkar ka kala ai kala pular sik NGOs ban pai ba mata jong jelahi barakoi ba kan datri kan mata kan li mata ya ka report ka bari bat kani ka bagan jing siat di masyiris ngai skem bagan sarkar ti bagan ka sarkar kalau bakan li ka report ka bagan pular ba community bakan report hi bakal report hi kan report ba scam kan ba kan makan biang hi pada community gitu kiba lawan ikol gitu kiba lapor kamba kala ya kabor scam gina siap penistam kata ngai scam ko di kan ya nanti mangi nak kalian ka yeng scam jong ba feel ngai scam yo ya kan dia yo ya ka siar ga hok di quick issue ke bang saris ba kan kan tim ta nak de gan hoi kai so nai kai kapan atia asuro ar bade bang jong tembator ke sarkar ko mengila ngaja kabia dia aja kabia ngalong tang barang train ni tang ki barang train ni mentang ngalong masuk thai ni ba tet na tapi orang bertet kami hab nama kasih jadi agaro jing ibon ba tendali aki hable alam kata kaban but we big issue ka ba ngan serius akan ka assembly session kepada kamar kadang session mata kadang session ka bakado jong undang sansnem mata de ko mala shi mata do aja ka pra ibu bon issue bes kam kani ka session mata do session ti ka ma kan dia ba create jong pi na bentar ni election arah cara apply po mulai constituency pia ka ba badi bat ka family election jong sedam arpor mulai di nakalian ka jong lahi bro anong bro mata saus nam sting sistem duna dengan tristam dak menda konseki bro koi tedo ka dewan hadu kan dengan ski mata dengan tristam ha skam ki pai ba ini tristam bar ka ba anong ta khamta ma ka por jong ko covid usnam arpor post nam arpor wei te kum to bro asnam hi dak dengan jong tristam ha tedo box nei blei ga preng jong ka to ka klam ga bambangi mat ndai ka to nak jingkot jingkia pat ki kam jam ki ya berarti kata de we do benda ka baar scam ki pai bahi kila iya ka performance ke jonga po assembly de po assembly ndu aja ka pra ka kendai apo we hadu apo ara march mementak ni mentaro na ga jonga hingala apa siang hai boberit kalau man perform ha ka bedi bat ki issue ki bedi jonga jelahi bro ko we ta mi to ki issue jonga mulai isu menjemula habri Martin muktu ngala kren haman dak Martin dak bor sepong la dawa nang soka ban beng Martin ndeng ba sosi kalau nak liang sarkar kam sumbeng ya ka Martin i ka masipor kan beng no dei mbari han kana mix ngi dei imbala klet dia kan ni sepengen mau biang ka den session mata apa assembly habri Martin bang dong kam beng de ka benda ba ha ka beri ba siat pikam kan no ka dewan nomor 5 ka jinga nak por ha ka beri ba ka asibel kam teka stand juga ada do diwan hi pada beng dek mesin no beng matangas pang mau piang di kiwe pada ki development ki pada jong mulai bar kum ju habare jong state laga de ILP laga jong hi kalau ngalong bokal lagi ILP do po no bokal bhab la so ka dum kam betri kam ILP teka to ngala po assembly ngala pas ne masosi kalong ba kami do mata kam betri kam bari kaniru matang sa ngin sakran bahab yang assembly big issue pada jong jelahi bar ko ngaju persyangi bania participate de kita ki baroh ngin perlong mana kene mulai ke safai biang ken session biang nga bar ko bakal matahi ka long sham de juga manda kalian juga ni kunni na sang UDP aus nam jak nas pak na kurang ala job ni na UDP mentaro ngati kena bang job yang na UDP lalu 100% ngan job dan kanun do ga jinge ngong hang di do jinge hi sung thu